بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، حضرات السادة، أولا نقول ألف مبروك للدولة الفلسطينية التي صبرت شعبها، أو صبر شعبية دولة فلسطين، ثم بعد ذلك جاء الآخرون لكي يساعدهم. فهذا ما نتمناه في جزر القمر، أن المواطنين في الداخل جزر القمر يقفوا ويجاهدوا من أجل لكي تكون جزر القمر دولة ذات عدل وتعليم والتطور والثقافة. ولم تبقى جزر القمر دولة التي تسأل مساعدات فقط. فنرجو الجامعة الدول العالم أو الدول العربية والأفريقية والأمم المتحدة والأوروبية أن تسامحونا، لأن جزر القمر تحت يد هذا المجنون الذي يسيء هيبة جزر القمر في نيويورك. نأسف جدا لما يحصل في نيويورك هذه الأيام، لأننا مع الأسف الشديد ما عندنا سوى المجنون الذي يحكم جزر القمر. هذا المجنون، هذا الدكتاتور، هذا القاتل، هذا السارق، هذا الفاجر يعيب قيمة وثيقة وهيبة جزر القمر. فنرجوكم أن تسامحوا الشعب القمر، ونقول لمن يساعد هذا الظالم، هذا المجرم، هذا القاتل، هذا السفاح عثمان غزالي، أننا لن نسامحه، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل على من يساعد، على من يتعاون، على من يساند هذا المجنون، هذا السفاح، هذا القاتل، هذا السارق عثمان غزالي الذي دمر وقتل وسجن وعذب الشعب القمر، دمر جزر القمر تماما. فحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يساعده لكي يقتل شعب القمر، لكي يسرق أموال القمر، لكي يشرد المعارضين الشعب القمر. أنتم تعلمون أن معظم حكام الدول يأتوا إلى نيويورك الأمم المتحدة ليدافعوا عن أوطانهم وحقوقهم، لكن هذا المجنون، هذا السفاح، هذا القاتل أتوا إلى أمريكا ليسأل ويدمر قيمة جزر القمر مع المنافقين. طبعا مع المنافقين، لن يتعاون إلا مع المنافقين. Chers compatriotes, je vais présenter mes excuses d'avance à propos du comportement de ce fou, de ce criminel, de ce voyou, de ce voleur, de ce mafia qui s'appelle Azali Assoumani, qui se trouve actuellement à New York, dans le sommet des Nations Unies, qui ne fait que prendre des photos. Tous les dirigeants se présentent là-bas pour aller défendre des causes de leur patrie, de leur pays, défendre leurs frontières, défendre leurs moyens, négocier, comme les Palestiniens l'ont fait depuis des années et des années. Et là, aujourd'hui, on commence à reconnaître comme c'est un État normal. Donc, il n'y aura pas le droit de toucher un État voisin. Sinon, les Nations Unies... Pardon, il y a eu un appel là qui a coupé. Non, non. Les Nations Unies doivent prendre des décisions contre tout pays
qui va essayer d'embêter les autres pays. S'il vous plaît, partagez ce direct, puisque le criminel, le voyou, l'assassin, de déshonorer notre pays, il est en train de détruire l'image de notre pays aux États-Unis. La plupart des dirigeants qui se dirigent dans les sommets des Nations Unies ont des programmes, ont des revendications, ont des droits à défendre, leurs frontières, leur monnaie, demander des aides. Mais ce voyou est allé là-bas pour aller et voler ce qu'on va lui donner comme aide de Comoriens. Attention, vous les dirigeants qui vont coopérer, qui vont voir ce voyou, qui s'introduisent comme un fou n'importe où, qui s'habille mal. Ni l'image, l'étiquette, ni la façon de parler, ni son comportement, il est en train de détruire l'image des Comoriens. Et malheureusement, ceux qui l'ont accompagné, ceux qui sont aux Comores, ne bougent pas pour sauver l'image de notre pays. Quel comportement un dirigeant se dirige? Et ce n'est pas la première fois. Honte! عار على من يترك هذا المجنون بهذه الطريقة. Honte à ceux qui lui laissent se comporter de cette manière. C'est quoi ça? S'il ne repasse pas ses vêtements, les autres repassent leurs vêtements. Comment on va tirer des vêtements des gens comme ça? Quel comportement? Ce criminel se trouve actuellement aux États-Unis. Il ne fait que détruire l'image des Comoriens. La plupart des dirigeants qui se trouvent aux États-Unis se présentent là-bas pour réclamer leurs droits, pour défendre leurs frontières, défendre leur monnaie, demander des aides pour leur peuple. Par contre, ce voyou, dès qu'on lui donne quelque chose, il va voler pour sa femme et ses enfants. Non seulement qu'il est allé pour aller demander, mais il est allé aussi pour aller manquer respect aux autres, détruire l'image, se comporter comme un pays qui n'a rien dans leur tête, ni étiquette, ni mode vestimentaire, ni protocole. Il va se porter comme un fou là-bas. Regarde des images comme ça. Regarde comment il s'est habillé, comment il s'est porté. Il se mêle partout. Regarde comment il met son doigt de zombie d'enseigner. Quel dirigeant se porte ou se comporte de cette manière? Honte à ceux qui ont voyagé avec ce criminel et qui le disent, tiens, il y a quelque chose qui s'appelle Kleenex, mouchoir, comme ça, doucement. Mais le fait de faire comme ça devant des caméras, ça ne vous dit rien, vous les Comoriens? De l'extérieur autant que de l'extérieur. Ça ne vous dit rien, ça? Ces images? Donc vous n'êtes pas des patriotes. Si ces images ne vous choquent pas, si ces images ne vous choquent pas, ça montre que vous n'êtes pas des Comoriens. Vous n'avez pas honte de voir ces images, ce comportement. Comment on va partir avec quelqu'un et qui va se comporter comme ça? C'est quoi ça, ce bordel? Et là, enfin, je ne sais pas s'il a demandé de l'aide ou quelque chose à Lula da Silva, et vous avez vu comment le président de l'Inde l'a pris. On dirait il a demandé quelque chose et il a dit non, je ne peux pas te donner, et il pleurait. Il l'a tenu comme un vaurien. Comment un président accepte d'être pris comme ça? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? On dirait que c'est un bébé qui pleure. Que les gens, ne pleure pas, t'inquiète, je vais te donner 100 € après le sommet. T'inquiète, je vais te donner, C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous imaginez ce comportement? Non, vous n'êtes pas des Comoriens. Si ça ne vous choque pas, ce genre de comportement. Il est allé là-bas pour aller faire quoi? On dirait qu'il est allé faire des photos. Ou il est allé faire un clip. On ne voit pas quelqu'un qui a des soucis dans son pays, qui est allé demander, se porter. Je voudrais un rendez-vous. Préparez mes rendez-vous là-bas. J'aimerais bien voir des gens. Et là, il a dit, ils ont commencé à mentir.
Oh, il a vu le président de la Suisse, il va semer partout les présidents pour faire des photos. Et ces menteurs vont dire, ah, le président a vu tel président. Ah, le président a vu le président des États-Unis. Ah, le président, il a parlé avec Sarkozy. On dit, il est allé là-bas pour montrer que j'ai fait une photo avec tel. Vous m'avez vu? Vous m'avez vu? Vous m'avez vu? Wallah, il a dit, c'est honteux. Honnêtement, je ne sais pas. Comment on le prend comme ça? Et il l'étouffe. Le problème, c'est qu'il l'étouffe. J'ai peur qu'il va salir le costume. J'ai jamais vu un président être pris comme ça. Wallah, j'ai jamais pris ça. On fait comme ça. On fait comme ça. Mais comme ça. Même quand on a pris un bébé, on l'endorme, on ne le tient pas comme ça. On ne le tient pas comme ça. Jamais ça. Jamais. Comment les Comoriens ont laissé ce voyou aller nous déshonorer comme ça, de telle manière? Donc, honte à ceux qui coopèrent, honte à ceux qui maintiennent, honte à ceux qui aident ce voyou qui ne fait que déshonorer. C'est la raison pour laquelle nous, les Comoriens, nous ne voulons pas ce voyou, ce criminel. Regardez comment il se porte aux Nations Unies. Regarde comment il se porte. Et moi, j'ai peur que ce ne soit pas les gays qui se présentent. Allah, j'ai peur. أنا خايف يكونوا شاذ هناك راح هناك بالعمل عمل قوم لوط. ايه ده؟ ايه ده؟ زي ما بيقول المصريين comme ils disent les Égyptiens. ايش هذا؟ أليس فيكم رجل رشيد يقول فخامة الرئيس البس لبس شيك. فخامة الرئيس تعال تفضل. فخامة الرئيس برجاء سيادتك. Mais vous le laissez se porter comme ça? Mais vous qui... Les journalistes, comment vous allez tirer des photos comme ça et les mettre dans les réseaux? Comment vous osez tirer des photos comme ça? Comment vous le laissez s'habiller comme ça? Comment vous le laissez faire comme ça? Et si le garde-corps du président de la Jordanie, s'il le tient, il dit, on ne tient pas notre président comme ça. Mais si tu veux... Attendez, tu vas aller dans son bureau, tu vas foutre le bordel, mais pas maintenant comme ça, en public. On ne tient jamais un président comme ça. Vous n'êtes pas au CP. Vous n'êtes pas à l'école maternelle. Comment on tient un président comme ça? Et d'autres dirigeants veulent que nous soyons derrière ce voyou. Vous ne voyez pas que c'est un fou? Ce sont les ennemis des Comores, les gens qui soutiennent ce criminel, avec tel comportement, comme ça. Hum a'da'u juzur al-qamar man yusa'id. So of you know that is killer. Is destroying our country, Comoros Island. So why you help this criminal? Kwezi watu kufu. Skanzani vumwe. Mbabi usukwalelo. Ruangalie za lazimu. Bangarjo wanaru. Biidinillah. Muna jaaliye kaundu msafara wa mwiso wahahe. Mnyezi Mungu yatima suilishi. Allahumma amina. Na mwambi amina. Mnyezi Mungu na jaaliye kaundu msafara wa mwiso wahe. Mnyezi Mungu yatima suilishi wa masiwani. Allahumma amin. اللهم اجعل هذا السفر لهذا المجرم لهذا القاتل لهذا العدو لهذا السارق عثمان غزالي أن تكون آخر سفره وهو يحكم جزر القمر. اللهم لا ترده إلى جزر القمر. اللهم لا توصل ولا ترجعه في جزر القمر. اللهم آمين. C'est ça, c'est un roi. Abdallah Thani, c'est ça. Namwambia Amina Mwenyezi Mungu ya jali azaliyati wasuli baika na zimshindao. Alafunga mwambio Bodelami, Bokamali, Borafiki,
amvumbo ato walo bonzi bo campagnard bo General Salim bo Gamidi bo nyonti pia ngamona wenti hatu za undenti hatu zino twabia mada zino mrolo mawalo na mtufumu kwangu wana mwadi wandu mbehala pitali belu hajuha walala ngende la rinyo bo wakomori hende haruma bunjili yo la renyo la huswe le jeshi la henamna belungu la zwandu nanzaya haungu ala zwa unanzaya safara lelo encore une fois et opposition ya komori wajuha tena warema wala wando nzuani wala la wasiwa wala wando nzuani wajuha wareme wala moroni watoudisa olio ya utanganyi hawatowe ya zali wajua waramba watende nzuani waramba watitoda sa wala la wafu waramba wende mtata ramwambia nukala ngwa wazali patoni mwambiani halafu ndo pingu do watia yo waunduwa olio ju concentre na azali et comportement biyalo niyo kabati journaliste ujo switi ya jakenti ya komatano kwa magazine kabati journaliste komori ujo jakenti ya mbikana mais le pays va mal riparwa ni aibu aux Nations Unies bo komori aibu yele komori e comportement ya himna mjufumo ina kati wanangwa ilo hadisio gotenda ajitia wananga mjua imana na kaujwe zetobia za hizino ila tiji 2019 tiji 2021 wakahunu pari hunu aruma some ya tijipe wako SMS enda ende baba isa bahingu tsonji haina ma president ya akhi salam alaikum ya akhi uto divombe haina ba wanangwa ilo hadisio utweda jitabu haringe ntaringe mafoto ya todo walembelea bahema chuya todo mtirene mafoto wallahi inge amada unadunga uheza ufanyeze clip ngama cheke msie kengu ufanyeze clip za hengu do mdunga ina mala henda umtire mafoto ya sisa beti salam kwa tu onakarielo ni aibu na mwedema ni ma president mna wajibadi yao esabiliwa mko mwanzo ni kuziseni nywa wana maveke madungana naye no walo komori emara isipia wakahwenda enemriende ya dai endogo za hai amwana Palestine wada inga sina mahamengo mira ndaruti jina mgabati mfukara lelo atema kafiri wakawana hodani boma jindu mlokomori mtsoudisa walonda ni bo wanao ngwa wanao lelo ensi hawe rekonesewa mima ngoni mo walo bonze iraka wawanilija zoninja hula leo zintu zihula uspila rakarume manifestation ya LFI la France insoumise Jean-Luc Mélenchon wa opia ma photo ya uti bonesani tifanya direct d'ailleurs angisikanzani mwabieni bana yandu mlokomori ele jinduli numlitowa libala program hindi maore irengo ake ina uparo chofumba ndugo za maore kamsona kandugo za kishenzi bomala ba mati ensi ya hanyu irengo wandu pia ngwada hiyo Ukraine go tukanda be ngojenda ndaya ukensi ya hangu irengo Palestine go jenda ndaya ambiensi ya hangu irengo garula wao aina mdugo ya chidaidi badele kuloshari la hatungele ndo la daidi Palestine yani kwa mnariali na abo haranti maore irora ewoti unafik ewoti ulaba ewoti ulaba wananyasi ngwa fao wananyasi kwa tina bairwa hula kwa tina ndo lijuhale ndege lisingo umeya na ufanya ulaba iho egi ino ngeri kana wanadamu wadungana wana eke tilo fukana magonzi na mjompa shebana na mumse kwende dobia to mona na tobia madazi na pomze sito mona au yabezenda ya njia bala yambali liaka kaone washile bana pa no ya bahadu amniko mhono hapo ngojo rudu mlebele ngoto mhono mbwani urudu mlebele yoni mcho huona ina mnango timzika president abasado to mhono mbwani abasado mhono da hubini unuka rede chezi baba sa in comportement da ibini wa komori bana zero zinu zilingana na komori au kesi jalingana na komori na mabe ya dotua mparona raisi alembelea mwanya namna hii inundo za CP1 na CP2 wakati tusafirize mbeno ndeze mbio likoli no zingarani zintu twabia za bonda bana ngejuze mndu ya jirengeza yafanya mafoto na jao weimfaume weiti president chao basi weyo hamba Malik Abdullah Thani lil Ordon Malik al Ordon woi amone namna jale mbele wa eba nge wandu wa hentinu wa mzinga rumhono wa mshenu wa ndo ngotuka etufe uwo ngotuka uwo wenge mwade bo kwa imagine ngawe de Maroc kwenda mdebele namna hiyo adangu hapo hafuata mbe azali hawera isi Maroc sebile tesa engewe ya mtakle banweze mfiazi saba nkwa no wenjo ngwa wawade engada ngu haba nhafu jamba azala uwa azala rite mfaume Jordani
azala wa mndu afona sezini inna lillahi mjifumu watu enda uwe president mdau ina mtrakle mtrakle hapa mzigiza wata wetu fe hapa mkudi hata hafu Sojo po mrende ende ya ridaili maore ende ya ridaili buri shohula ritsona majiri tsona mwenje garanzo ba amani garanzo mahakama garanzo ba msada enda uwa mro afu na siyonzini تخيلوا معظم حكام مريض فلو مسكه حتى توفى إلى رحمة الله ماذا سيقول الإعلام الإعلام العالم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى الملك كذا بعد أن مسكه المجنون القمري السارق عثمان غزالي. Nous avons le regret de vous informer que le roi est décédé après avoir été étranglé par le fou comorien Azali Assoumani. Enga ya fou anu jali parone ya ibuyauka. Azali hari hitwa aux Nations Unies dale mbele ya rais ya mabia mkopeshe rais amba kintina mba ndio mkopesha. Ala fom lembele ya mhobo wentingo hala waya bo hende hawo no rais mumhindi. Rais mhindi hamme amba ntina rialinja bala rialinga sina problem basi ngasi wenchi ze filmu akazaidu mbio alili hata basi. Wasuma siya ba mjobela mba imba katsende ulavo. Hame yawe imba hinduka jamni kahadumbi hata no basi keja kaza kifu. Hala waya bo ndame ya mroji hamba minti na ngasi na problem waru mwenti hangu. Hamsa sanyo ko miyodo muwa yafe, toi. Ambe damia huda weke jazaban ala farje di ngona baba hinga mjo jazan kuda basa attirer les photos et comme ça tu tapia médecine et comme tu vois arje di ngona baba hela banga mjo jazan jazan kuda costume wa baba basa gam tresha ya shasha ashiezo mbona ngam mjo jazan jazan kuda basa unuke wishi omtasi mo hango ko zaki veke et si tu bien resibisi bobo fasa biri bobo Bobi haki aziru mzaba jeziru osani mweze kamera adukatu joka ngabo kamera ngabo foto ngabo mahindu alhamdulillah aina mtunanzi haba alhamdulillah hilo foma ha washida ho adungana na etile levati de bitilo dombali kana mtubali wa roha bongo tori patan ibu bo ando danyina na mwede mtefu kone abo mbadili yabo mumnike valium ya leto sifari bujudio mbade wa mikana juu na mumfanyie jemru mmiswiri ya la waende ya lole dahola bili na mrenge azali nyandu mlonda yu mtujotoka za timu mbelani ndo mkaka mbasu ndani naye na mumrenge mwede mfanyie jemzade ya ishi mru mahe yanzoende ya lole dahola bili Eshika na bonga mpase kantu bana bonga ngarijugu bizi wa maudu wa dhuhuri keru la ujuma na bomiso ja directe mdumsha isheze ngokozila ha we ntusha maguro abo minga mtojo vibe shuti mdumsha ngukana ujua ngamjova nifanya magarenda mwedo jumani indilawe abajana ngamina hazi jeru bizi mdumsha we aishi abala larenge valio majam ajazaru mweji yakona bala Ola ono eju la si uhata gusojwa edomshana na reje atojwa edomshana na reje tema tokia tubu ate mfumne na ilade ya hawa masiude ya no eju ya passer zengo kama ududo juma no swali juma kama ududo ubizi basi hono eju la utojwa edomshana na daja la ata de mfumne de ndini la yakaula mhozu ngoni mfumne bwa jwa bala jiregesa kama do jumani hamba jumani ngonda amode jumani ha jumani da leo mfumne Hai jana ya hoa leo juma ama hili jana ya hoa leo juma basi imani pare omze banu andwa sando juma juma dai leo mfumne bomze apara mdu ati yabo ngojo sale juma da juma de leo mfumne alfumne msha jama bia ngono hao iyo huile ya hoa le dala ona hutini ya ulile ya hoa ukauju hentu yane Eka uvumbu wando la tena kuna ula mweketi dentwa kiyama.
ilo njo huli seketi shovumbu wando la tena bahi kuna ula mhaikati dentwa kiyama bahi nambranga ilo mnike azali usiku ya ula mhadeke aisa pa iso aruma viaja Komori bo ba kutwali pata aibu rielo ni madzi asibabu de mwenza shoka wibo bala tikabe mwe president muhindi ngufanya jatarmen dira na gabar singi bala yamdembele bala hata biaki ujibiwa tujonda utahali dala wilo tikamba bale muhindi ngumzika bala yamgabili bala basi hata yamagamize basi sha ampulidi tabala tikamba guto mtsatanya bala hata yafariki bala mdo kari hide basi disina bahatimbi badi sina bahatimbi ezinu mbusambache mshebo ndo umebo ndo shetso ngwa fura hiyo ushele ujoni kwa juu yaba hana bentono babiranzi wewe bone ya swangu jo mjaza mafiriri swangu jo mjaza ure banu engebe yato msasa nyabana ta ani ulilia engetika ujwa kaungo tuka utengele namna yutu jomba mlise sumu mnaramu mbali yabo ndo mlise sumu na mwambie muhindi yabo okojyo shindi ambe era namzinte kia mbali yawe na mlise sumu abwa ibila rijo rijo mnikakado mbali yabo ndo muwe afeba wari lemeza shoka u ezinto benda zibizini ezitabera zibisiri amamna mwana mtiti udumbi atamre bara mwana bakaza chokiria yalalela mnayi wana bango tukuzala mazeto ani bamwishia emna mwana jobo tawenda wana ndaza ya mbaba hebo jumza ze kutohano siha engore ndo ambelo korenda checha na bo mam ukawwa mbaba hanku amba olage na mbanku wala futi kanza ni ibunguze alafu etingoda amba yoke na ubunguza haukaina kati waroha ejirani tatangu tojaja haita pompi abonge abemba yoke no porjo bunguza kende mwanza choka wika na ufawe haina kati ya yarogo za ukaya fe gutopuris abari bale mkonfikiri tika mwebiani ndogo za betisi ha bale wana mto yelo zo mwebiani abari gele ambari ngamada singu nguyangali wala tele ngangale mndu mala tele wayakada ena yatumzi yange juze lelo ya do ambati cha ukatida ena yabonge abo ngamona uzijiri ya do ambe bwa suma tsoke ntibanu bwa suma rateza ila banga mama na mtiti bwa suma lelo katida ena eba sikamona hatubu asumani lelo ngama tubu wa bari yatu yabuda ena e bana shonga shasha bana yatuka atuka urishishi ya wakati amba yo amba swala Muhammadi bwa sumani swala Muhammadi uone zamani lejim musoni su ala namnijibu yabo ngeni endele bana zalaka daino andwa hewala bala wakanda wafanye klipula wakanda afanye mafoto ubala wala wakanda warungole eti arumarugo dasi namnijibu yabo warunganyi wandu mengo minane na shenda yabo bala azali hakanda Nations Unies ende adufanya mafoto au bala kanda adufanya ulaba au bala kanda ya daily eti tawe bufundi watu Mwenyezi Mungu atuhifadhi na sifu mhono eba nuto biamada zinu eba nizunike zya ezinu bokaba na mru hamba bomze to wele bwa anenge kama mwana shasha ko shintujwa shinu shinji yaje shinu sho inenera ama sho inenera hana lepage banuka tute chance abo efanya jao shade she inene shazimba sukari ne diabetes ne kokoteli ezinto biada zibizinu aruma mru boko kotukanza ndo warudi umzika bala umlebele ubale mafiriro ndo mkazeyo aruma mafoto na wando na mne monti ezinu bo fundi na swifu ebana ame bwana we hindre bwana we hamba ntsina hindu banga mina problem waru mwensi ya hangu yakamzigana namna yo ya mwetu fe namna eba teke kaja mjaza ala mafirira au kaja mjaza mtasimi aba udamu ya waure ezinu to biada zibizinu bo Komori ezinu bisamba jezinu ezinu mbusamba chebo Komori dobiya parona raisi mbacha ibana keri jarambo kana raisi au emfaume ordoni afariki aux Nations Unies hasibabu kle ya tilwayo ni asuma na azali Komori ezinu katukamba jezinu dizo mkwanza o Komori wando Nations Unies do wa mru hafu raisi wano wenjukwa wa wade na natambushi wallah alafu watu enda mdembele namna yo abo batida batuka mdemme plaque abo mdagusa abo hafu akawa ikatu kitaru moyi wey tule ibide samba wallahi tule biamba kana wey erohoke tibo ntike tso binguni wey erohoke iti wa Komori wey erohila wabo
unumhima wari hunda bwa komori unumhima wari hunda si wa komori esi mtu zambache bukwezi abangia batika uchani mwambie ribani yokana Delami ngawe yabo tiono emana mashahiri tawe ngawe yabo tiono foto tali la majazi wabala lauka wandu wanungu alindao eturu ele bya Abdura za kushansi bana Abdura za kushansi usahu ushanje ngo buliyo sambi kweli abakia wa 2029 Abdura za kushansi tiono ma foto kabanu kweli ari mkubali donjwana Allah kailo sida bemrujo kwa mnuida nukana ngamtuko fanya rogo 2029 ilo dada aina wani ujo kamba kana sisi karalinde turiot izo matona bya 2021 munja za mtuko fanya wakati makawenji matufanya rogo geji za basa watu mdo kati mustadrani na Salim Hafi kana rogo alinde 2029 shonk tamone malale bo benge mwali wa juha banu bolero boyenda ya zazali ya rumwezi hamie usawa mto wabo arenge ntiyo yabo wa mwali wa mimili ya rijo mimili na shabu hanino wadunga hapo na ele bubula ikilidu na rigando ali data 2029 izo marambi yazo 2021 kama tujo mushiri ani sio kama tujo mkubali nrongo okazo mambe kana tulia fari bete zwani ama be ubu tijubu wa hindu wa mwari wo muoni wo kana mndo shawo alafu ntolinde 2021 tanjo mambe pasa kana ndo ali 2029 na mtawa mwede sana baina chava godani ndio 2029 mtana wana machi watu jonga basonda hope na razali ngo chukwa bula tatu uyonga mjo fapi o kamtoro konza roho wantu wana libe alari fina na mdu mentambaro wantu wana ulo hafu tena kanga tire mafoto turiet bari ndo aniko mnara likum ezabilibo ngama nzobo mana she wangu shahiri mtukufu bawe shujaa mzee wangu mzee Siraji mzee wangu mzee Shahid Ben Maksudi zuki wangu fundi wangu kombo metro mshinda kaisi no ntibya ngebidyo mkondane se twabya za kishenzi za jirisi wa wanizila nyoti ngebidyo mzikondane zila basi siri kondane o shenzi waza lokatalo mendrimu ne machano ula ba wahula dayoro wakatazali yani so ula ba ula rikana wandonde rakawasaidia rakawasofe anzwani watukufu waka ngazicha na morin hula wallahi risaidia wana watijoula awari yenge magari yao ya protege alafu leo ezo twabya za jirisi wazila zila ikaula zimuike mfanye video nyoti pia mzikondana mabikazi latobia za kina haramu ngabo anzwani wenji ngazija ngabo anzwani wenji mali ngabo liwenji ngazija ngabo mali wenji nzuwani ngabo ngazija wenji nzuwani ngabo ngazija wenji mali ezero gizo pia ikaula zimike mzamba shakuna butu waboka isu jabanu mtembuli ndini banu ngabo mnamwana uwezo timbo mndatso wa firaji ne mara ito mwede barege mnamwana uparatiti mwede mfunge bure bo malaba mazi ntona rugoza muhimu kerenge kanga mfunga mndu mwede mdege mjufumo wa hanywe mumtasikaba kerenge kanga nyina mndu mtasikaba mwede mdege mjufumo wa hanywe enda tungoli pata ibo Nations Unies kamtukone kam mjufumo mumtaru mavio ende ya ezenti ya twaibu ejeni mparo na president ya zingare na mnayina ma utilile yo wabo mwana ya msikare mnayina ola le président ya nyamizwa chez namne est-ce toi bien réservé abo c'est bien kaka ici hala ani zero yizo wangu atukoptire mafoto pia ando katira katutire mafoto basi aina yona mara mutire mafoto bana manzo sisar mozerezo ni wana kanga mfanyo hasi swafi ngam negocier swafi aina mtu wallahi wana maveke warufu watu mautira na mafoto basi mabianuka wana nganga warondola iko lele fujari linu ne mwana enda ndondole wanangana hiwa bali wati wasagwa ulo kwatukoptire mafoto zinu kapati mziwa noka amanzomdia na biye foto la president ya lebele ya mdo na mnayi ekatile mjufumu mumpemba ya jaribi enti ya hatu na mwane cocktail ya zambara utayo kabatimba ilu idunga na one manyanyi yoya warabu hamba da makanu fi mustashfa au fi sign we place ya hedo pirizo wala pitali bo we place ya he sa place c'est la prison ou à l'hôpital il est malade ce gars regardez-le bien déjà vous allez détecter immédiatement que c'est un faux vous imaginez ça devant tous ces dirigeants.
Amange ngena haki afanye hizo auka takfina zamba. Takfina zamba. Peuple ya wafiraji na majeshi wafiraji na ulevi na ula babasi. Bodela ibana zalam pashiani bodela mingwanzo. Imnambu huwa azali walukumani ajia upashie baho. Bosufa ijiha, bofaki, botakifi, bokoleneli rafi, boisimaila baka. Namhozo aneti mrengeti ya hanyu mfanye jema bani hanyu. Ebanu kabati mrume harumele jeshi la Komori. Banu basi kabati mrume harumele jeshi la Komori wanu mazaze basi lotolo njoma laoni mwahibe milala ne tahabu no msindanu. No hibe mituzi bokuja pamba mataba baba ngamtwenda mdarana amatimira ngamtsojisi amakamchoka uzaya. Kamtapamba mtuzi ya wamba obu banja shinda na piha. Onikem na mbere hiyo onikem na tabu hiyo. Il y a des comportements blondio. Washila hele jeshi la Komori na mhozo neti hanyu mwirenge mweleza nyuboba entita yo ngejenda o. Enti ngejenda o apashi yango hama bala wende mbebo ngo tukutire mafoto ngo hama dalila bwidila marindi. Li ave wa Tanzania lende la fumwa bola rojolo. Na banbe se kaja tomo wa ukamone mbajuzi. Alain Besata alatika mbato mwana kajatomo watilaki kajatomo wadati wene mba mange tukeda no he ewanunge mweza ge amili wa mwezanga alatilaki nge amili wa mwezanga hawla wala quwwata illa billah ya Tetinyagwa. Subhanallah. Wakomori kamturambu. Namjamu mwane roga medazini wakomori. Inde wanuide ma directeur waloneza. Amtije kwa tujibu. Wallahi wa amtuje. Ngabo wakati mjwamba wallahi fakhari waladi ya kauranza kaurambia kweli. Ngamona wenti hatu anupiya ma directeur na ma ministri. Wanu wa mtuje basi. Ala fungo joishi ya majamfi na dobi. Ima yuwa hanyu wa shoma hindi. Azali Assoumani, un président. Nourul Fatou, fils et secrétaire général du gouvernement. Loukman, fils et commandant du gouvernement de gendarmerie nationale. Ilham, fille et représentant de l'ASECNA auprès de l'Union des Comores. Idaroussi, neveu du directeur général de la Société comorienne des hydrocarbures. Hablani Assoumani, proche partisan du pouvoir, directeur en nomination et du directeur général de l'ORTC. Hassani Azali, directeur général de la Banque centrale des Comores. Simo Suefo Aliamani, proche du pouvoir, ou Neve Manawa Kamali Suefo, directeur général de la société Ouri Monet. Dr Issa Abdou Salam Mitoudje, commissaire chargé de la diaspora. Mouallimou Amir Mitoudje, directeur général de la Société comorienne de télécommunications. Soudi Goulamou Mitoudje, directeur général de Nouvelle Société de Sénat. Dr Hamza Dou Mitoudje, directeur général de l'Europe. Dr Tawil Oumze Hamadi, directeur général de la CNDRS. Ngamona uzanwe zopi Mitoudje. Pia wa Mitoudje. Maudu ngabajuju andwa mdu ya rengeeleza wala wambeja wambe. Banenge mtore ngabo wana hanyu lukumanika tujalu wa wandu hifa. Wajamba karti radi kabati ja ngamde farnambi ya 52,000. Gaina hale miji pia. Emiji ya Komori kamili kabati wandu wandu wafanyazi. Ishele almuadinga mwabioni nyima depute wa Komori. Ngamlibo bata ola mwashili. Mtambe mapesa yangu kamjone chano mnikani niwa washili ario parati jitosha. Amjone chano mnikane mapesa hangu amjone mnikani 10% au 20% ya mshahara hangu. Wano 20 mshahara wano ngofanya zindu Assemblée nationale. Ngafanya rogo ndi.
Kwa magono mshahara hojo udo saidi ya bahewa ndo hure me akoti kango saidi yo kwamba ni nasida. Ungo fanya sinto ni. Bane ma deputy wa fanya hazi wangu julao. Ma mera fanya hazi wangu julao. Ya zala sijenda ndo we. Acha ya vuriza mu jeni hatu na assemblée na tando magana deputy nguli wa mera nguli bana. Zori ba dizo mzila wa kaka mtufanya ngo za ma deputy kama mtufanya ngo za ma mera. Allah kamtira ngo msifanya au lazima msifanya. Kamtubiri lio anati. Kamtushinda mwa majaya. Kamtushinda mwa reclamer haki changa mtukoni de majevia watu wafanye shughuli mndageze mali baba maendeleo na ribe cha uba wanucha kushaka msina tatu msifanya wao debi ucho kwa tuambie ngondo ya renge emisanda ni zango zenyu churu abangara chika jange chika lazima janga chika hint mafiti marufu kamtina ndo mfanya wao kitu kanga mlindao majevia watu wafanye inufanya shughuli baba emeri wato ambao tufanya chao yoti doroli ya meri kadolinda ukana jevia ngo kwa chao aje yalo le wakati yule mtu huna mapesa Anduji fikiri yesa lazimu. Kamungi hapo ngamona uzinu. Banu ngamanzoni mwambie ni raili wojaja dhamana mbahani au dhamana muikoni au dhamana mitamihuli au dhamana mdembeni au dhamana muziwani au dhamana moha bapali au dhamana moha fahadi au dhamana moha dobi muslimu au dhamana batijo jamzima banu ajaba na radibe. Bwa mtuje mimi do mwanzoni akanga mwambie neza kweli wallah. Ngamina wanama ngamina wanzani wenji wamituje Allah shanga mtu mwambie neza kweli izo tizamba wa ikoni tizamba wa mitamihuli ngamwambioni ya ukana no so elma ya ukamrengeti no kamtufanyiza lazimu mrudinga mndu wao kamtuju hakimjima ba uso bwana wima mwambie kana bomzezi ya bango ritumio ajali kaongo jorengea mvio directeur upashie shanga bo sojo shindo renga mvio watao kabaja chef d'état major ezenongo maja marirenda ikoni marirenda bahani mazirenda mitamihuli mazirenda michioma wa uliyo na hao kawaja chef d'état major mitamihuli ajamba ngo dadi bile manyanya mutu au baja chef d'état major mu irohe ya washili ajamba gudibo au baja chef d'état major mu njihari au baja chef d'état major mu ohabapala au baja chef d'état major moroni au chef d'état major mu uziwani ajamba na radibe ambiele jeshi na modemo aranganyeni mjo parsabo mfanyize au baja chef d'état major mumbeni ngamu imagine wao pia nango na majeshi aina rugo na watu yule maneno mwambia anaweza kweli walezi wamba na ivure raili na maji wakomore okay mimi nitoka nzani mwambia ni bani yakana ebale mwenza shonga wazali eula kaenda afanyeje hula ebala wenza shonga la kaenda watire mafoto wala ngo afanye klipu hula au wala kaenda kaenda daily hit Watu na waruba sasa inakatwa na waona marabu na tire mafoto manuria sisi arumezero so waone kanga sina warabu tiundana na utukufu tiona na shefu kadha tiundana na utukufu lidamina mndukadha tiundana na utukufu wa ukatila na ngolo pa hitu shati utukufu wa ukanti ugadisi udemande ndongozi wa students yao tiundana na utukufu wa ureceive ndukadha wa libedi ya maji wa mwenje hamsomo hauno na makam mimi ekanga bwamba tundana na utukufu anakana kanta tenga zinga na utukufu le na tire foto baba mimi mnafiki ndo bana mbanywa na mafiki wananga wallah mimi fahari mimi njaundana na utukufu tundana na usikitifu wahe mwenza shonga wibakari we ngo akile ko mora bale pensi na bakembyo mbobo we pensi yo yabo ya mndungo ya mfusa chefuba ezinto bya razibizini tundana na sakitifu la minele bya Hashimu ndo usikitifu raundana nuo wakana weido ndo ya riwakile mjufumu ya kabidi kenge la pitali hende nguto zigiza wandu iho ya no tawandu kle ya bakia budo tawandu plake Yundana no usikitifu ya ukanga represento wao ne mjufumu wao ya tiwa na wandu wailu kwa hadisi yongo tuenda ejitia tu hata ya jozinga rwanda abo ngujanza ni kemdo mhono kemdo amba antuni ko mhono ba wabasado wanda wa utiwa o mapebeni iho tu yundana no usikitifu unu tukufu au usikitifu ka weido riwakili na mwanzi hapo dichi unu tukufu au usikitifu zinda sibisi ni wakomori alhamdulillah sina ni mnagana ujotire foto ngtenda himia tunamba tunangana na utukufu tundana na chao alafunyi wandu wa siasa wanja wao hao wakomori wandu wa siasa wanja wao waona mba watende zwani waona mbari jiwe dungane walanda ya tsotsa ribuje wanudo mbari kenti walati wabia ngwa wazali wallahi bila yode hazi waloni audio ya upara wandu na mche hapulo this ntaurango wanda tsombe chao
ya tio ndo ma diversion ya towe wandu shamtina umbla umuye tina umvumbua tina umbla anjo ula mudu amba wabirishioni wasomo abasa balufurso abatubu hamdu banu ya taya to waro ni yabo ya rengenti shawada zaba sotungo wauri ndaramba watena mavoti wauri mwambia nikala ngo wazali bawan wauri mwambia nikala wala kotazali wala kotutabuche wauri mwambia basi wakangwa jila au elera bokwenti ila labo tiketi na mtu abaringe hindi azalinge marekani wala watambalia wala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uliyo tsanganya abana abasati mwambia nikana wanti wandu walona hajaneti ezentuzi sangizo karibu no timu edatira mnikani wallahi billahi kama mimi na paruka na fikira ya ukanga mwanzo ni president wa timu wallahi engesikana fikira sijodo mba usoni no mwambia nijo ndaparuka na fikira she kamtina hajanu wako muri ngamtonto wa ulo wafe ba kwa kumuramba ntoni rihebanu ntoni saidi yebanu ngamtenda bona fentu abili shanga mjo ya ukana tikaulila fundi wangu hafunyumeni banu fundi watu para madizama Mwenyezi Mungu namrehemu ya mufirli Ahmed Abdu babahi mfumbuni mzatahi mwikoni fundi madizama handa halole mwana mshohangu huda wa Muhammad Sharif Mwenyezi Mungu namnike usubirifu ya hifadho wanahe شميجوا إمانا رشدي محمد شريف أحمد أستاذ محمد شريف وفهد محمد شريف وفهر محمد شريف وسيد عمر محمد شريف لطفين وانيا نيوم تبي بهاي فندي وانغو ركاين أروما شهولي عندو شهولي ني بس ولا فيديو أو نوا تجولا نوازي تجينا هوبي غسيلا على جرابا على بهاي أدوني زبايزان غوزا مريم فندي سوف سايدي o watwani ano ushujana aliswali bahamba ukana usufisaidi baka upashia aliswali hamwambia ukana bwali nambeze mwede masome jema unienti banga mwana we risk na irenga inu ntwami nekenga mjoja mni hundre ilale mana usufisaidi yakautene hata ya feshuja ilale mana fundi usufisaidi Mwenyezi Mungu ajomrehemu yakawatwani ya hata ya feshuja bahinga mwambio ninyi wakomori mwabanga mwanzo siasa wallahi ntina parti ntina ambition sheka mvurizo wako muri wa ula wafe ndongo jazinu twabihamanda zinu maziona nywandu mfanyo siasa kamtina hajanizo kamtuko mate ya ukabanu entinge ndo wazi banu enti wolo zinu kezjaba hanu inuko chwamba weyame ya mapesa mbaka tuwa bahadumbia akazaidumbiyo na ulila aglizi ya baba mjo ikertimiza mjada na unike $20 daza utilile ha yo wabo mwana utilile zinu kezjaba hanu wallahi mdo tukana president zingaro na mnayin ezinu ya sibizini kezjaka za kifubanu twoi haruda jaunu tena ajahane mbele ya era isi mfaume ordoni Jordani tu hamle mbele yabo ndo mtrakele yabo ya Jafari kiramba mjufumo mkomori hende awa mfaume Jordani o Nations Unies hamu wa Marekani hafu komorika mtirere mjufumo tena aruma bunchilio la Nations Unies ma journali yao warabu tsambazi ya ukana قتل المجنون القمري الملك عبد الله الثاني ملك الأردن أو بعد سيران بعد وانجيلا نسيباني ياب توي إذا فاي كوكتيل بيلي تريفو إيروي أبال ولي شاتينج بني ما كم كباشورا جلو سكوالي إكا شامنيز وجه لا كندو مسافر ميسو تهاجني ودوتيا زينو عندو زادا دونغو تيا usasanye emaroine mapepo ya ubo au fungeze buto ezinde sibisini wo wini bya dungana naye namtode tsi haba na zalisi na mweneja hata jaingu sikiti ho na bwede dungana ni mweza shunga we ahimingu mangaliyo kakarishirwani jaingu ndugo nesema hosa jaingu ndugo ne mahosa jayamba karishirwani wallahi msayi wabdafana rabawa wabdafana deja Udio nyongo salam alaikum merci kairu jaba urongo ina nyongo ticket matikizo tikazinda zila rambilwa ya ukabanu nyinda wala wandu inda ile akamu wala takfini akamu wavumbuwa onwaro ume wa ibanu mbuga tikiza mtumme
Salam alaikum, excellent, ça va? Eda, zamboni wa miswiri. Ashilo andu watu mwangalia. Ewe mda huyo wewe. Na matahila vale umuye mdu yani mde mwamlise we ya siu hata usiku. Mumtari mavio ya je kama abala yafanye je miswiri ya karu mweze tabu. Yare mwani ya vese. Ya jikundange Almani banda mida na mida. Ya unuwa washe wa bale malala oja umni kane shahula. Ya mbaba ntifunga mimbe poni hawa ninja kwa kambi wana ndurungwa alma. Kaufiki. Bae marindi omtuje. Habia wa Tanzania kaufiki ni walage pari. Na warege ze pudro ne maji wala wakahunwa. Mnikewoi mumtaru mavyo mumbe heke na uziswa kwa jamba lubunjilo li sarja hale shawala unda ukoza. Baka na ujokange da hubia no ikatujo kaba ngaru mabunjilo la maprezida katujo kanga bo kamera. We ikatujo kanga bo kamera ngabo wandu magali yao zongo yalo nizo sibu. We ikatujo angalele bwa balatike alikaza ama mna simple mna. Na izunga bo wandu wenchi yakaba timru ya jokaze majindiri ya hina mna yusha mwandu wale katira likiwa tsamitija. On a déjà de musique sokana abirinda. Et nous kale winu din. Et tu t'as bien dit. Tu dois savoir quoi. Yazidi na zalisi. Shetal fabari inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. توفى إلى رحمة الله الملك كاتنتهم والذين بقوا شنو بايا بعد صراعه مع المجنون جزر القمر في نيويورك في القمة المتحدة. قتله المجنون عثمان غزالي بعد أن مسكه بالعنف والشدة عنق الملك الأردني عبد الله الثاني بعد يم دبيتي يم قبل يم تكلي يم سفيكس يم ترنجلي هندينا وفارق رئيساتنا أموري جولاو كرايساو أريتا وناسيوسيني أكا بموزي ساو كرا نقودا ميندي أنامي Alame ni tire ma foto. Bano mko tire ma foto, aba mko mdailiensi, aba mko msairiko. Kibale tali wa ho mojo wa zingama. Chaga nyina hako mojo mzi badini. Bako kamtina mwache kwa mora. Kanyina hako mojo mjuseni mu. Bako nikamdo na mwache. Ntira foto bana. Basi. Wallahi ya mambo kaenda fanya clip. Watu kaenda fanya clip, watu kupata ndo aibu hii. Tiparunga na ewe imana na mba haja komori para Dr. Yahya. Bisikara mbabi jamto la ya am. Yuhali atuamba la. Amba banungo ba tabali to byambi banango kabatiza uzingara mndo basi. Gera mwene asumane namne daga bidizi. Namnabiye president paro bani ma president ngonu pia kabati mda krengele tike bitila likiwa namnione. Le ba bala tike amado wandu ma visiteur simple namne. Zinu mzona na dobisi wandu walo hopi ya wazunguli yao. Da ewa eche nkababa wa eche. So ntucho bana mmeo. Na mwambia wewe kana yani be majana maiwan. Anja bana ba yuruti nika ola Palestine ba wado alors mon problème so afiti mnikol. Wasuma da sautilile ha da za bwasuman. Rowa bwasuman ya utilile na yarende lo langu msikiniyo. Ndaparo na kale namna yabi bila randa nzina zala. Inumdura ba yara mna popote umtsabuso au mru udumbi. Allah. Anyamiza swafi, anyamiza le guji swafi. Aroni baba ndo metime kajakiri anika. Basuma si ya utilile basuma. Zia ba ketende kamjore ya jina la tole na namba mtuzina tabu John hore. Daza utilile ba amjola likahindi bojo wone vija ina tarmempera na gabar singina Salim Sengi utilile basuma. Machi wadungana na kabatu mambekana bomze jo timzigare namna ibaga muzigare namna tumtitwa pe mabio ziaba mjoni ka shingo mu direcha ezinto benda zibizin Allah ezinto benda zibizin bobo komori banetinu tiburentinu yarora ni kapasi mrulo na hajani yo kapati wozani yo Allah ikabala mru wozani tinu ya tumude namna ami mbese mido wanzo tinu wa michi bali mbese mru wanzo tinu shati titwa bia boko komori wa jozu na wazibuli wanurende wandu basuma urende udumbia ewozabari warende che ya miene mnei yani me $100 tabantina la fuato atore majingu tunguto dumbia bana aja parsa kana ngoni ko au ngofo wana ngoni ko riala au ngofo bana basawe
ekakujani kama ngamu utokileva nuko farikiwa na basa ngamjo utakileva nuni uremme plakeva nutakileva nuni udangu seba na basa farikiwa Allah duko sasa kishenzi zinke jahata bahan arumando apachio namdu angalie namna wenda eze opamana wa utipie mara isi wakaye namna mriendao namna nikamdo mhono ekaiwe ide patrongo mkazo ekawe ide chao mukatobeza to bali mukatobeza nikamdukale ngoto komenyela ndo zengo hivyo alafu nukaja kaza kifubano we ba olati me kajani katika ulila mi abasa inu ifom dianik makuru hamzingara angala makuru ya jomza hamzingara rante zaila tulilia ba we makuru nge amangwa okana we do shila we ba we timja huo we timja we kamya mndo bairuka jamnika we kamya mndo bairuka jamnika eto kajuma udumbia ngobweja obedela ekutwene namna uzingara ya tuko huo komi twabia zakina haram wallah Samaneti inu bese koli inu ketina mdu ulona hajani. Inu bese kapati mdu ulona hajani. Tinenele chimbola umukulu tumini mwabieni ya ukana. Yakawezeza miswiri ukana. Enti inu ngiyo hanyani hangu na roho ni hangu. Na miyanze jena mna ni yanzao. Ba inu ikana wandu waka uitukuza. Inu ikana wandu wayanza. Na mdudi mdege mafuto ya partage. Wandu wado onele fujari la toali yokomori ukana. Et les dictateurs il a soumani yazali ngeli déshonoré enti hatu ngeli paushe enti hatu aux Nations Unies ngeli hongu to dibiti wa anduna na comportement ya kijufumu o comportement ya kila banana kabati foto ya zingara wando onakana wira isi ujiste ya uste hilo e comportement ya luni ilo imagine la mando owenza shonga wa mdunga ba kwa tuzima une image ya bili na mone eze image ya tu uzifanya image za utopo wandusheo une image ya raru tuenda va cocktaili arudi tuo tuaja eze eshaya ona ubini osoni mo wanuneze kamera ashito emapebe ombwani osoni ma president wa rajishezo iko alafu kabati wandu banu tikabatimba mndu komo ori kabatimba mndu bonze ya kukomateze ngozino kana we yakanda ripatia iboy we team ndonde ya dafindongo we team ndonde ende ya deno sendongo we team ndongo ngeda mikami Palestine, comme Palestine, c'est ce qu'il a dit. Voilà quand tu as mis. Et quand Palestine, écoute, tu dois aller mort. Écoute, tu dois aller dans la magie au moins, j'ai un moment de quoi. Chaque fois que tu vas aller à Palestine, il a longa, jonga. Nous n'afrique. À la fin, joue au jazz, on doit me dire, on va aller chez Tio, on va chaque chaîne. La cicarte de canard, on va pas quand on va jazz en chaîne. Michel Mukultum. Amage. Zinu ni wandumbla rumazere zoma na rugomeda zinu ikobidi mkomate shingereza shizungu mwone se okana nyide madi ya hekomori ni warabu na ni wazungu msaidia mtufumu wewe enu comportement daivini we karja mduma baanu nyima madi wa henti ya hatu timwambia na usiku ya kapari banu renda raka ndahubini la Villette na la Chapelle raka ya bora kanzari njia bateri biri msekule zindu buliwa ya njia SMS basi bahari ondwa kahula wadu wala ujawrambia aina mahala una president assalamu alaikum ya akhi utukama mtufumu كيف حالك salut mon frère comment vous allez bien atukama mtufumu ya tubu wallah to ya bali zengo zine data Marekani azibali ya wisu kabati utundo bomzenge bio va costume yenu bantu bamba iru kwamba noir blanc iyo diyo iko kalazima harumwezi hafalati ku mnduva ya noir ina blanc au blanc au plena mnaindi rouge shaundo arenge cocktail na majaya mtu katutwa tabu kawe mtu hindi kutu unumhima wari mtu wa komori karishirwani nembansi hatu karishirwani nembansi hatu shaundo wasikini yao ndo mazazi wa hele jeshi wala komori wambari la jeshi la FCD na escadron na mahitu wando wasikini yao watu ubona ukana narifa kwenti hatu ba inu wikati na shawiri wikana ubona Wikana ubona wengu fikiri banugenge biti salama ongwe majilisini wikatuna mwe baladi yo ndanyamize mna hicho na mna yo banenge babu hamdu abamre mpala wikata to mona we namna nyamiza wallahi zinturongo zilorma bahana nguna libendo mafundi wako ulisomo academy namna ya weda bahanu nelebe yani namna ya weda ni namna ya urongo wani namna ya usalimu bawenge mndu abirashoni kabati mndu bani haya juzi kana mndu namna hii makuro tu hato mkaze mbamhono jao mbali yo de sawo makuro boda msekule zirugo babu Quels sont des abaki Tongo sasa madiki tona na masafiri to bya madasini na mushilo mukulusu muba disona mabia ni besewan kabati mrulo na hajana komori no katindami yakaweza ukana masuri lati fi khatir. The Bluetooth device is ready to pair.
مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها بكل روحي ودمي. Wakavumboka miswiri ngyo hanwanyi hangu no wengo ni hangu ngamuyanzo homuo neroho ngamiprenike fidi ya wahayo baizwe deza undensi ya hatu ekomori ngyo hanwanyi hangu ngyo arumwedamu ukaindensi razali wara lelo warizangwa yabu ngariyanza homuo nenia ngasiprenike fidi ya asibabu densi ya hatu anyway shikomori na yanze nsi hatu awya birenza harumwensi ya hapu masikini keni mrulo komori ngwanzwensi ya hatu hamade namna niyanza ho awia dwende za rumwensi ya bayuni kana wandu waitukuza zameda bala eze Said Ibrahim eze Said Mohamed Cheki eze aliswali wapia watukuza nsi ya hatu lede lejimbo la Kulthum yaliheza uhusu Masri allati fi khatiri wa fi fami halafunyi maopoza mlo komori mwaka uhatena mjila o janfi na mkazane shamti jitwe ba eka wakomori waona ukakamtina haja nao waona dura ya utungu wa uwa wajomu wanaka ende ya hozwani wo rimwambia ni msikini wakomori kamtina nuwekati ujabo moja mwere mana banezo ngo mzirenda ao banu wakomori ngwa mmona oni ezo ngo mzirenda ao wakomori ngwa mmona oni kwezi watukufu kamdansi wadwamba walari wambia walakarja wambia maji concentre rauneti ya hatu na mwishile mnaji mwemde mwishile la Kulthum yakahamba auneni mtine la Kulthum ransi yaonese haruma mru anzwensi ya hahe ekeri jabanu haina ngarifanyizi direct za hatu ndabona anzwensi ya hatu tuanza irot ya laita kullu mu'minin haina mru amin yuhibbuha yanzwensi ya hatu hamade namna riyanzao mithlu ana hamade namna riyanzao nuhibbuha bi kulli ruhin ngariyanzao he roho ya hatu wanaftadi na sigasi previ kefidi wa henti hatu amjotiele foto linu lelo na mdudi mlipartage mlipublia ndondo linu la hele criminel la rengensi hatu mateka bema foto yanunga mjodo one ya shaya yanunga waone saukana ga waduzu wao haina bahanu mruna retire le foto ya lipublie wae kama mti unioni ye le jimbo la Kulthum yakauheziza ngeri mtine ne le jimbo laho watukufu watungo uripuse shasinga ranzori negociando basi kartonda ndera kema president Jaikili Luija Sambiri doba izano tembeano enda jao ekenga renga wensi hatu bainga chojo parjo pashia shanga ranzori regezenti hatu basi sikartele rakima president do pashia barede yora kansared rendo mosudi ya rendo mo dijo mo Faransa rijayo kega sima president garjo kanti regezenti hatu chaka na ujwa ina twabili torenga mvio ranga mizeze mariza ko muri pia hamisafara litona tarahundu wanibe sentini kanzo mdwa diaspora ende ya irume bobo sauti ya komori ndiale miwaneze tizo moze zinu shati de leveke la safari ni linua ina usikuru chwa licho pa shamvio basi licho la hata wanundugu ziro kwa na unukwa chasora ruma vio tibure bembela yamba wanu salamtu alumishilele jimbo la Misri allati fi khatiri wa fi